Arngot kithay la kai football na kajela kata kasamla Bonifilia Shulai bat ka Alisha Langdo kala Shajid ban Mikma de kari India hakalampung AFC Under 17 Women's Asian Cup arjar apnriu kaban long ha kari China laban penkan mau ni bakini ki Arngot hadin bakila yo bani shimbanta ha ka kunhun yala ka jong kari India bat kila yo rungru sha ki Asian Cup ke India kila yo rung sha ka AFC Under 17 Women's Asian Cup arjar arpunrio hadin bagalala ban penlim ya ka Uzbekistan da arla iway bat sundanru ya ka kerdan ka banengkong ha ka grup G amla banden begini ke Arngut ki thela kai na ke jalami khalia ke layele kai bha bat kela pentik naru ba ka gunhun jongki kanyo banrung ha ka AFC Under 17 nagaleng menteri jok sarkar jela ba sanbor sulai next ngi ula pedang buromi kini ke Arngut ha Orchid Lake Omyam Hagaba ula penkup burami ki bat airu mar sanpo hajar tengka dak song pisa kenang baginla banyai peteng ya kakam kaba ki kinyakun bat kumjuru banwanra ya kanam bat kuburam na ka benda kajela kari bat kadong gathan hi baro kawai Malaysia Indonesia Indo ina baro armut kidigi players select na po India Nikmat dia ke India ke AFC Cup Tournament. Dia ondui ki omba ki lawan kai ki wan City yang kam dan ki nampai ni yang ko training camp. Dia nangalaya keren bagi kimi ada nanti di omba dan bawan dan pedang menurut dia ni kerajaan kan umta kali ke si Rohi bar kan kali ang government ru sekolah bergerak de ilabi di ba kontrak sama chief minister baru iba wailat miki sila walong samla cabinet minister walong sports minister kaba kejaran satu yang sundi ngalapan create on behalf of government on behalf jong konsensi ke jong arep tuju nomor taga jong ni dan ini miki susu ko ngala ora na buro jadi soal Big pagi bayang masam ya kasih kejelai juga bro koi. Teng nakalian ke government ru kan sedang kapa bawa ilat iki je kan udah samla tweet ba penyelia kai ayo ya ka ban ban ka sport sempat dan but very soon nakalian ke government ru insa Palestine ya piboro ya ke pemerintah ho nya suile ka ki bekerja hak bumi juga ke siro ba teng lele nakalian jonga bagi nong perusahaan di Jonga, but on behalf of the government bu, ingin sa penting officially siapa kiba ayo bahasa ni, anu kisamla jelekat, but accordingly harus sedang lengkap atau bagi senang dia membuat bagi cover station. Tak kita itu apa dia share bagi dia ski, berkali ski kalau bom barang ke joyous moment, kalau ngailan dia tu, ngayok kamu sorkar. Nama mengalir mengalir kai juga lepas sports club, sekolah Shillong League, sekolah Shillong Fitness League, sekolah Shillong Knockout, kami kemat yang university, nehu, kami kemat yang laga jago school, agak school football tournament, para dua boleh kam sorka, mengalah berzain adin, mengalah cinta, kami sering halang, but ngastunat cibu dia ngarung lomba kemen nomor hilang di rumah di once upon a time sport person, kita minta ini apa Malaysia. Kini kita nak pasti itu tentang armut ini. Kita syasile pasti bagi dia, kami represent dia dari India. The rest players kini give every part of India. Jadi dia jadi seorang tinggal isu organized dam ini, bagi dia isu yang keren, ada telefon, bagi pembank, dia isu pembank di Palestin lagi, malah kita dulu mensiam. Kita jenis ini kalau mana sim susu yang kita berikan Allah untuk ada trading kami lagi bagi saya dia lihat dia sebentar pada tournament Bandung next year sebuah China dia ngalalung on behalf of government ni dari layu sudah bergerak lagi tiang kebun kam contoh tiang kai dia kai wakil saya kebun kam berarti bijing ai subah membantu baru kan bisa marsan bawah aja kalau nggak sobat air beli ya chief minister gitu ni baru ya bawa presiden timsong kalau chief minister bawa baru ya ke parliamentary affairs department
Akabakana bisa kadi naga discretionary grant kaba ar prolak ka kaba niyo ya final approval na iba Rastun Thompson barong staff bamut baro rupumut ki MLA hapo magi dia niyo ar prolak chisnet naga tangi yung discretionary grant kaba kung gini ka unforeseen incident ibamla badtip jijia ki bekidal kambat bekreker ki katakan incimut pada ya kadang marsan fuada ni ani ka digigran joko goam kapag ala ay saboro jongi kin riu kumut ya mili niyo panlik banwan ni kamdan ki jingman mensal te ngai ngu iwe badan niru mapadiang brom ini ni semua mencisha te ka Johnny apa ni stang te kalong ni sak hot right man hapo Bangalore man don camp si benai man lejakan ka benta ka SAF championship under 17 ba hakatur ni long champions nila kay pa siya ka Bangladesh Bhutan bat ka Nepal te hadin katupat ni klamyo hiraban wanjeng ni continue biang bat ka national team ban prepare sa ka AFC qualifiers ka ba ni dang suwan benta la kay na po Pakistan te hapo Pakistan ru ni kindo ya ka Uzbekistan Pakistan ban barfat atli game ni job ala kawai te lingba kitu ki job atli ni di ka team ka ba top ka group te ngiyo ban qualify ka AFC championship under 17 ka ban salong hapo China 2026 haume te hadin kaniru ngiyo wanjing try tang steo atyo te ngi hamdai biang sa ka camp ban prepare na benta ka IWL kabangin na kaya po Indian Arrows but na benta ka AFC te ngiru ni smokeman ba ngiyo ban mi na kanina state ban pinuan ra nam kontra kerteng ka state jungi but nga kermen ru ba kinang bon ki kina iba la ban ko hadu kanina kerdan ban kinang tres samsu te ngiru ni smokeman ba ngidon ringkat berkat tim ka balong ka ba ningkong ka team under 17 ka ba qualify ka AFC under 17 championship te tangkat tay